Кога и како е донесена одлуката за ампутација на десната нога на Јосип Брз Тито и како маршалот на Југославија прифаќа таквата одлука? Бидејќи главното акутно жариште е таа лева нога, веројатно постоje долго време размислување да биде можеби ампутирана, уште пред да биде тоа направено. И сите информации говорат дека првите најави за можна ампутација на ногата Тито ги одбива, вели сакам да одам на оној свет читав, што се вика во едно парче, не да биде, да речеме, со исечена нога. Na sjednici dva predsjedništva već 4. januara su nama, dakle, ja sam bio kao predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine na toj sjednici, nama su ljekari iz konzilijuma, profesori Kičić i Košak, predstavili zdravstveno stanje druga Tita. Нивните проценки беа дека тој нема да може да издржи повеќе од 10 дена со тие страшни болови, дека самиот веројатно ќе бара ампутација. Nama su tada predstavili zdravstveno stanje Tita i rekli su da će ono vrlo brzo progredirati, da će se pojačavati bolovi u lijevoj nozi i da će morati da se pribjegne drastičnijim mjerama. Значи, дека ни морфиумот веројатно не би можел да го намали тој бол. Bolovi su, Kičić je rekao da će bolovi biti takvi da neće pomoći ni morfijum. Миро Симчич, автор на книгата Тито без маски, која објавува Љубљанската младинска книга пред 2 години, во текот на ова година е реиздадена во Република Македонија. И веројатно тоа е книгата за маршалот Јосип Брз Тито, која е најдобра напишена после неговата смрт. Господине Симчич, вие напишавте книгата Тито без маски, кај што изнесувате одредени контраверзни тврдања дека всушност Тито е погрешно лекуван. И тоа го темелите на одредени комуникации со луѓето блиски на Дебејки, познатиот хирург, оператор од Хјустон во Америка. No, ja sam tu informaciju slučajno čuo. Čovjek koji je poznao osobno Debekija, gospodin Đidić, on živi u Opatiji i on je preveo knjigu Debekiju i Debeki mu je rekao da su slušali njega da bi Tito mogao još poživjeti neku godinu. Gospodine Broz, ima mnogo informacija дека вашиот дедо може би бил несоодветно лечен. Какви се вашите сознанија? Ne, nije tačno. Maksimum što je mogao da se učini je učinjen kod njega. Tu je bio samo jedan problem što je njegov šef kabineta Badurina u vozu, kad su išli za Ljubljanu, rekao: druže Tito, i Roosevelt je vladao bez nogu tolike godine, pa na što je on odgovorio: ja sam došao na ovaj svet sa 2 noge i otiću sa 2 noge. To je bio problem zašto odmah nije amputirana noga, to je bilo... Sve je urađeno, ali kad je Debejki došao i Knjazdov posle prve operacije, znači onog premoštenja, oni su rekli ovo je izuzetno urađeno, ali pitanje je koliko će biti uspešno. Znači od Karađorđevo do brda koje krajem to je odi so plavio od voz. Jeste, znači, tu je u tom plavom vozu je to rekao i to je dovelo do svega ovoga da njemu nisu smeli ni da ponude tu varijantu da se odmah amputira noga. Дело помалку шокантен податокот дека маршалот Јосип Брз Тито на тој пат и на своето заминување од Караđорđevo од брдо кај крај и на лекување во клиничкиот центар со себе го понели својот пиштол застава, производство на црвена застава и пред своите најблиски соработници изјавил дека во случај да му биде ампутирана ногата, тогаш што нема да го дозволи со тој свој пиштол ќе си го одземе животот. Доктор Хранилович, има една интересна приказна дека Тито на тоа заминување од Караđorđevo и одењето во Љубљана, со себе го понесува пиштолот, застава, црвена застава. Црвена застава, то му je poklon bio od Republike Srbije, tamo negde 47. je dobio, to je bio jedan sa srebrom izgravirani pištolj, partizani i posveta i tako. И дека на заминување од Караđorđevo има изјавено дека ако ми ампутират ногата, јас нема тоа да го... Ja sam svojim ušima čuo kad je on to rekao, ne znam da li pukovniku Luku Perišiću, koji mu je bio inače njegov kao ovako... Lična pratnja na neki način. Lična pratnja, servirao mu je odijela, predlagao ovo za oblačenje, ono i tako dalje. Jedan ovako vrlo intiman odnos su oni imali. Rekao je pred menom, čuo sam svojim ušima, evo ja imam tu rješenje, ako meni misle amputirati nogu, ja idem u grob sa obje noge.
Znači, ako misle da mi amputirat nogata, ja su pištolj... Pištolj imam tu i to je nosio sa sobom u brdo kod Kranja, u svoje 2 torbe, u jednoj je imao taj pištolj. I ja sam to rekao admiralu Kostiću, kad smo došli mi na brdo kod Kranja, ja sam rekao admiralu da Tito vrlo ozbiljno razmišlja o tom pištolju i o tom samoubojstvu ako dođe do amputacije noge, zato on toliko dugo i razmišlja. Oko amputacijata? Oko amputacije, od odgovora. Odugovlači, da. I meni je admiral Kostić rekao Daćo, tako me on zvao, mi smo se zvali uglavnom po imenu, ovi najuži suradnici. Daćo veli, ako ti to možeš ikako uzeti. Pištolj. Ja sam rekao, Zvonko, ja ću pogledati gdje je sad pištolj, jer u Karađorđevu ga je držao ispod jastuka na krevetu. Znači on spiješe? Da, na tom pištolju, da. Ili je pod jastukom ili je u torbi. Jednoj od te 2 crne taške koje su uvijek išle sa Titom, tu je on imao svoje najintimnije stvari, razne cigaršpice, pa upaljače, pa satove neke, šta mu je Mao Tse-tung poklonio neki sat sa nekakvim bebicama koje skaču, on je u tomu uživao. To je njegov baš intimni, pa neki pečati njegovi još iz Partizana i tako, očale stare, metalne. I ja sam taj pištolj našao u torbi i ja sam taj pištolj uzeo. I dao ga admiralu prije odlaska u Ljubljanu. Znači kada je u Karađorđevo ili u Brdo kod Kranja? Brdo kod Kranja. Znači, negde oko 10. januara prije odlaska nas u Ljubljanu. Znači prije odenjeto na onoj bypass prva operacija. Da, prije toga. Znači 10 do 15 dana, znači to je pištolj crvena zastava, ti to go nosi so sebe u torba ili pod pernica na spijenje? U torbi je bio. U torbi, da. Имаше индици дека сериозно размислува дека ако му ампутират ногата, дека сериозно размислува да се направи самоубийство. Ja nikad više o tom pištolju nisam čuo kud ga je metnuo Kostić, da li je to završilo u kakvom muzeju ili ne znam. Znači eksplicitno izjavio maršal Tito дека ако ме исечат ногата би се самоубил со тој пиштол. Da, jest, to sam ja čuo. Znači vi 2 puta mu spasuvate. To su, ja mislim, čule i ove 2 fizioterapeutke i taj Luka Perišić, pukovnik, i Dara i Rada Grbić, koje su njegove fizioterapeutkinje bile. Znači, vi 2 puta mu go spasuvate na neki način životot. Jedna so pištolot i vtore put so bili te drogo. Iz pluća, jest. To je bilo dramatično. Moji suradnici Stanković i Radmilović i profesor Kičić, general, oni su stali, oni to u životu nisu vidjeli. Ja nisam ni ja vidio. Ali je dobro uspjelo, ovi Slovenci su mi dali taj tubus specijalni, Karlens se zove taj tubus, dvostruki koji se ugura kroz dušnik u pluća i odvoji se lijevo pluće od desnog i onda možete dalje raditi. Jer on bi se bio ugušio u vlastitoj krvi. Меѓутоа, колку што се информации, тогаш во државниот врв постои одлука дека во случај Тито да не прифати да му биде ампутирана ногата, сепак и без негова согласност да биде направена таа операција. Ако не се лажам, Видој Жарковиќ го изнесува тој став, значи и некои други тогашни раководители и на Сојузот на комунистите и на председателството на СФР Југославија. Ne. Bio je dogovor u rukovodstvu da ako Tito odbije amputaciju, da će jedan tim ljudi u kojem je bio Bakarić, Bakarić, Ljubišić, Mijatović, da će oni ubjeđivati Tita da prihvati tu amputaciju kao jedini izlaz. Međutim, to nije bilo potrebno jer je Tito na kraju ipak prihvatio da. Обично велат дека агонијата почнува во таа најжестока форма некаде на 10 јануари. Подоцна Тито доживува и 2 благи срцеви удари во целиот тој процес. U stvari, agonija je počela tokom, kao što sam vam rekao, tokom januara i ona je trajala do dana smrti, a bili su neki kratki periodi. U prvom periodu je Tito bio pri svijesti, kasnije će doći u komatozno stanje, pa će se jednom vratiti iz tog komatoznog stanja i relativno se dobro osjećao onih prvih dana, prve nedelje poslije amputacije noge, a onda je poslije došla kriza i kriza je zahvatala sve vitalne organe u stvari. Според
таа е некоја хронологија. Ампутацијата е направена на 20 јануари 1980 година и трае некаде 45 минути, од 12 до 12 часот и Од 40 12 до 12:30 е направено операција. Значи околу половина час. Да.